Hola, ¿qué tal? Soy Laura Pau y me representa Art in Management. Y bueno, soy de Barcelona, pero en realidad estudié en Inglaterra. So, I went to study drama in London. And so I've been working in English all around Europe and England. And actually, I've also worked in French because I lived in France when I was a kid. Donc, je parle français aussi parce que bon, j'ai vécu là et j'ai travaillé aussi à Paris. Pero bueno, ahora mismo estoy en Barcelona y el año pasado pues hice un par de Shakespeares aquí en Barcelona. Estuve en el Teatro Nacional de Cataluña haciendo trabajos de amor perdidos y luego estuve en el Festival Grec haciendo Las Feras de Shakespeare, que era un musical inspirado en la fierecilla domada de Shakespeare. Bueno, actually I've also done Shakespeare in English, Hamlet. I was playing Ophelia, which was amazing because having the opportunity to speak the words of Shakespeare in his original language, I mean, that was such an amazing gift.